cái này chỉ là cái gì được.
tukang kajuan madiatu bos paruan merang ringsoh ditutun Mesolah siapa ningkolan matar ikang diwin iri kurikalan kana panggerakan sang yang ringgit pangawi tumangin carito apa nanu selang panjo penau namun surajo karyong niwayani wan kanu asune dokarani aku punang tukang marani medung sang yang reseng langit medung idayang kukawan radio parah apaan kanu sang panjo penawa kanangun surajo karyo anon surajo karyo niwayani kami terian luar muangkan ayam luar kan makan luar mah aku punang ngarani kanu karyo aswamedo Noah siron anakku sang panjo penawa maka luar yang tu siron nimkan adakakan yadno akan suwamedo ngarani niwayani nang sirokan urunakan antun dewi tapi ni kan urunakan nana maku buru madi maku luar niyo kapan anu luar ngaran nang siroyan namanya palutut kapar tamu anu palutut ning makaran ning suwabangun kaping ruh anu palutut muang dewa takut kaping teri anu kengarananing itu kanu luar kanan anu siwa kamu muang dewa tatu kamu dewa alu penyang muang kanu jayo kasulu karani muang kanu luar ni muang kanu sanak-sanak siwa suang panjo penau luar mah aku kengarana ni yohan tu siwa kaslangan ni kapantan kanu wane kanu nadong apa sah hikang muang panjo yane itu ngaran dewa yanyo makeluar ning kaniyang mitriyanyo luar ngarani kang siyang dari kalan itu siro kanu ning liang dayam luar kanu matiyang dari kalan ning kang ngamariang kanu bimo swarga soang panjuk penalu kang ambil kanu makakaryo kami mitriyanyo wananga dan palutok api majeng kanu ning mengharana ning yamu kurano tadun api mulu ngarang katno tadun api tujuh kalau pati kaping 4 itu ngaranan ning atmo prasangka mangkana nana ciro sang panjo penawu luar cerakan tu mati luar kanu yang rasayam ngaranan ning matur luar kanu cerakan tu mau tani sing saya umanya kita Bhatare Ratu buangin ketamatan di jalan celangkung leda kakirangan dibuang buangin itu dijang apinya kayu dulu nanti dibuang itu yang belawan raja nedungin kecelak apinya kayang bunyi bisa kesuna dijang hanya mau kesayangan dua madu alias istilahnya ketengahin sekarang permanen kangen itu menalu ketengahin sekarang itu cemati jadi hagean mari purnang yadnya underway-nya asapun itu tidak nawaran pisan dan tampak tidak kelampun itu
Kali nanu dina. Abang majak. Ya, nah,